Memo bibi akwa ba e de ba emergency Ghana TV eso ewusia mo be ka story bi a me de ebro efa ye papa obetina afidiem ha sei a ode na sem ebeda MFK e wo Losin TV na sem ode ba ye ne se asole aye na je ama na ye ne ya pa eni nti ode be pie mu e wo ha sei se ye moa no ene ye di update nso ebremo na sena MFK ekaye no ye be make sure say ye be boa ye papa nti ye nsem enyenko na egwohwe video na ye ntie mu nsem emma se asem a MFK kan no se omedi so ana se omuni so chene so be subscribe na wa like na do comment so Japan chen enram Japan case a wode ba be dan ye na dofo aye na dom kakra na de ensa kan ye na se na eja meje na onfa toto ni nro kakra ye pon ya producer be die chire na yakọ SDA asafo mpanimfo nchen na de di se fata se de ma Japan nso yakọhwe ho asem na ye de onkomo because me nim se yonko do ya se biako ye enti ye be ye biako na yaka bom aye eja mba chete sen awurade adum ede nyame ase na je se woni hwan nete acho me nkwa na meti wo ye den wanu aduane meto na bontin da bia pacho ai adentia se adentina wo nkwa na ate a wo nkwa auto aduane se ahoche na ba ye no menya adwuma na msa yale wo fie nti miso no obi aka me wo fie oni se mikoto bi wa bontin sa edi ese mikoto bi wa bontin sa edi enti na tem biam didi wa bontin nipa ne de 500 ne baaye me mic is so minim akunafo ni sika na ye beche mpamcho nipa de 500 ene enra me kan se ye beche 5 obi 100 na producer obegina o kire mi se o ma be yensi ame mko 500 no ene de aso nti producer edu ba bia mo so munya adwuma ni ye na me we ya osa be kan kire mi kura mi nye de what the pressure san bre producers mo adwuma na to da mo mani na ho ne ma bi we Japan eti kakra abusuafo nra ye de tu dwa wo mo de baaye ne na wo envelope mafia fama Japan na yenti de oka yo mama fimpo man ma bedwafo me da mo ase se no a mo ma wiase nyina ti mama me brele mama ni hu bemansu Japan se do bi ahwe mo bia on she adofon manahu afi mesrese o mo ye abibiduro no so bi wo mo be boa mama maduro na ka be na ya tititi ne me sei manya ma hoto maka ma akodi me pa enso ka me da mo ase na me da ma me frepon na bodwafo so ase se no a wiase nyina te ne ya ha me yesa sabe me ba ase be gu obi ani mo ase anasdi esum no me gu mo ni mo ase ni mo me haw enam de baaye se de be ya me no mo ntam kutade be kama esa se hwe bible mo Joseph eduru mo bi no ntim sha ne ho so enti o ka cheni nyam se me ni Joseph a mo to me no me so me ne opon chicheku a asafo ezide yi me maaye no me da mo ase pa Japan SDA de den SDA ni se ye wotum den nim nyum bito pono minim kakra ma mintie Psalm 158 se obraso chinde wo kwa ka wo shira bubodi kroko ne de nyame aye no ebe ye onwanwa nti tonyom kakra me pe SDA nyum bia woni moto eda wakoma so abetimi ato ni yie pa to ma mintie asase kama bi wo soro didi ani wana yelihu na eja retweye wo kwa no so risese baby amaye ho odenu dachibi yebeshe musuke sene ho odenu dachibi yebeshe musu fe no to aso to kwaso ato to kwaso amame the next verse no to mame dia akanyina because me nim say SDA ni asa be one pastor kokora anyom to die na ja say anyom to onye
just on him to any. Look at Not India. look at send me in a minisi. I don't want to say, dear Enra, I don't for the buyer, no, no, say, Jawus, see how I done a series. Yes, 8 years of 20 chain, now, you producer no beko, now you can well this. Why, Mr. Oma ya bibi drone me ya de no me say de wadi kan ya ma se de mo ache de mo bi wo amufa mo me agu akwa wusi wo a wo so hwe na champion fie me fie to so miensa aya bro se to so miensa wo so hwe Japan ya mesra mu mo am na me yi me hu free sa ya dem na me pese me ye nyame adwuma na ka ahomache me so na ka me ya fo na me preachi ezo person preachi wa ne preachi a da kesi ani mu da bi onye collection da bi me fa da kesi mani o de obeye nyame adwuma no pay so say nyame adwuma na hwe na de akoso nti se de oye hwehwam de so mpa ne nsa ko me pe adwuma bi aye metima kakai we are sure metima kakai and obi ye se mi misa so obetimi atwi ka se dem na ititi ba me hwe se de wa ya wuntimi as later so ne mom metimi me ho to me de metima kakai na se metimi aton family ana se just akra ne gumi ko ho a se de tie bia menya me chop money okay ne se ska ikra no betimi ana ye kakra ho towa me ho to me am pa because that study o sika ikra obetimi afa na na ititi and a farmer can so beton age say pe bicycle ma wana me na ititi me twi na so ase ya ti se wo ho to me ho to me ti se wo ho to no ama yate ni ahwe se obi be ma bicycle ni bi no waton farmer ko so ana say e beto distance o mo waton why yeah that's it and mechanic ka me to bedin sa ba say dey ntimi mo waton say the car no race na wuti eno mo ye oboa e ja wa ko mi say say to be for I don't say me for I dey say awon di nim I don't say the ajigo ahoma chokra also race na we go to me from before say I don't for me ka we e ja pon it is ahoma chokra ma ti dey bitime so dey pa put in so ti me see kakra nti ahoma che dey ni timi ba ne dey na je say bi fie na ni kra nti ke pa baba we bi na eja me say wo me ka ma chi o dey atoto me na ka me dey frame me ko ma ombre kra me ametina so am ye pa baba we bi ama me so a me eja pa dey no be tumo e ja pon eja pon be ku mi o oso ni eja pade na wa be ku no eno anu na eja wo sunso on we ye say ye mahufo ma me due nti wo sunso on hye okona mu na ma ya no obetwu ntwide bi uda wo na oni aherete eti bi kroma ubi piba o compost ni pomposo ni nya e bompo eja me da se ma me fa usi ha Ebusiana meka osa ha egusu aye Emergency Ghana TV eso me do we be ase so jibe ma yekohwe video no eba yes anso ena sida kese enko emfa mo bibia oyi sika de boy papa ena MF Kinso eni ni team asida kese enko emfa mo me san se ye papa ya se mo de ba ha se no na yeti ana ya we hosem esan so no hu ne se asore no eni ni endi ni ye eni nti ena ode ba ha se na ono no so ono no na nko pasumdwe ewo ono ne between asore no eni nti ni ebehwem na no so yetimi ni asore no akasa mpanimfo na yeden akasa na asumdwe timi abent enti ebusia story we update aba ho eno no then is so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section ase edi amete so ani catch mami esi enesi